Ewani gidi emu no sesi adane afishi aboase afeso a Adom TV 9 lessons and carols ye de je omanfo ani mfie atwetwamu ni nyina obi anu oba bia nu ne ho na de onya akwanya so hwe bi TV zone sampa emu ode emu hwam afi Kumawood eye actors anase sini twafo a wonom atu ho asi ho se wonom beda Yesu awo ene ho nsenkyerene ahodo adi nokre ni enne mpopoye kakra kra esi nsu beto amfra medican etoguye no na se afi emu be hye emu be de wa ma bia wa ye ho nyame adom ochena ena eba so yenhwe eye nkomodi a ene Paul Stars no ene Adom TV edi se me interview by wolf Hey, the baby is coming. Oh my God. Ago. Hello Ghana, hello everyone, hello my fans, hello Parliament House, hello everybody, hello happy Christmas to everyone. This is your boy Watele. You can if you call me Watele, I won't do anything. If you call me Boo Nana, I won't do anything. Always expect something good from me. You know me, the Three Wise Men. I'm the only best fool in the Three Wise Men. When God permit tomorrow, cash, don't miss it. It will be very massive. Come and see me on stage. Ebusia for Hotel the Wawa innkeeper ba kope what you say some catch almost a Slay Queens headquarters and the answer do code be ba fameko na say yi bia ma na akọ use na me adoma ochna 21st in share National Theatre hey bro nya na ho na starting no what you say 20 Ghana betimi dia ayomo nam na wa men kwa there be bra na be heal your heart be sere na be ji woni what bra na enta free mom bra na nya style be what you say ochna ebe ye pin so and a first show 4 p.m. and a second show no say 8 p.m. Onya bra na yen for dom mom en kasam pecha wati bia be fine Me pa mo cho nyame adoma Elias bia nim Kristi opre nyame adoma ochina ye nyina ye nhia e wo National Theatre ho me pa cho bra na ye se this trip de hey na na fa me koi unza bra na fa ko wati e wan kwa himfio wati see ya Adwen na anya adwuma ni padua ne bre Joseph Mediba kwato kapintem se kosua adwuma na se be yempa na me na so a wokoya wo yempa na wo da so se wo simachi abusuafo nyankopon ya adoma wo chena first show no 4 second show 8 for 20 Ghana cedis na fa odo na fa ne bra ho simple and short meet be ma be di Joseph papa na mo obi ahunu se adwen na anya adwuma ni padua ne bre is on process minia yeah mechiachi abusuafo mosomfo maade nyina mo digital comfort the nation priest comfort colleague afiwei eniema asesa afiwei nyame ahye ne ho animonyam ya mame abodini foforo mekire akọwinsafo hene nana se bia mamuo na ubu